ngiyabingelela kakhulu emakhaya. May God bless abantu benkosi. Siyabingelela mfethu. Siyabonga ukuthi namhlanje sinawe studio, siyakubona uyatrenda ko TikTok, siyakubona ko Facebook na ko YouTube uyatrenda. Ubani umqapheli wakwaNdlovu? Umqapheli wakwaNdlovu usuka le eMkhambathini kwaXimba inamba 9 la ngizalwa khona. Ngizalwa ongakhephi ke uma wami ungasekho emhlabeni naye, but ke ngikhulele khona kwaXimba kodwa ngizalwa endaweni ekuthiwa iKadenge la khona ke inkabami la ikhona but indawo yonke uXimba vele nomkhambathi ngugoqa konke, but ngisuka nje eMkhambathini la ngizalwa khona. Sitshele ukhule kanjani, usuka kuphi nomndeni wakho nikhula, sinikeze nje umlando. Futhi nje ngizokuveza lokhu impilo yami ayibazi belula. Futhi kuloko ngiyambonga kodwa uNkulunkulu ngokuthi namhlanje ngila ngikhona ngihamba kancane ngesizotha lithi iBhayibheli konke kwaNkulunkulu impela akuqhanyazelela kodwa kuyenzeka. So ngiyambonga uNkulunkulu ngami. Ngizalelwe kuyona le ndawo kaXimba, mangizalwa buTuphumlani ngizalwe kuyona le ndawo kaDenga. The time ngizalwa mase ngixoxela because it's a story engasizwa kodwa ngibizwanga ubuhlungu balonto ngaleso sikhathi, but ngabuza ubuhlungu sengitshela ukuthi khona ubuhlungu engadlula kubona. Whereby uma wami nokhulu babehlala ku one room khona esikadenge ngobunye bebusuku kwafika abantu babagenca ngobhushi babanquma kanjalo kuthiwa babanquma ebusuku. The time bebanquma kanjalo basala kwaze kwasi babehlala ku one room igazi labo lagcwala indlu. Mina kuthiwa ngaziwa omakhelwane babedlula bemsebenzini bebedlula badlula ngasekhaya vele khona lapha kaDenge. Kunomuntu nje ubhuti owasho sashona wakaba konje okangubana wakadimba ekuyena ekuthiwa wezwa ke ingane ikhala. The time bese babulele bangibeka phakathi kwabo futhi angazi why ngasala kanjani. Mebefika ke lo bhuti lo wafika thawu na umsekufika abantu kanje mase ngicosha ngacosha ugogo wakaCebe khulu khona umndeni wakaCebe khulu engeke ngikhohle empilweni nami because mhlambe ngaba ngena lo Mqapheli ngoba the time bebula umama okhulu nganginamaSonto amabili ngizela. Igazi ngalincela amahlulabo agele ngene egazini emzimbeni wami ngithi ngicela ingcene kanti ngicela igazi. Kuleso simo leso uNkulunkulu futhi angifuni nje ukuqamba amanga. I always praise God ngempilo yami ngoba konke kunguye. Yabo ngangeke ngishintshe ngangikwazi ukushintsha ukuthi ngazaleka kanjani, but ngaba yilo muntu othi I will make it noma ngabe isimo singivalele enkingeni kodwa ngizozama yonke indlela ukuwa. So ngasuka kuleso simo esinjengaleso, but uNkulunkulu wangivikela. Engifuna ukukuveza ngempela ngambe ngihlala emzini abantu kusengesenalo ekhaya ngahambe ngihlala because lokhulu wakaCebe khulu wangikhulisa. 2002 kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu ambizele kuye. Kwaba kuhlungu kumina because uyena umuntu oyengikhulisile and abantu sebelilahlile ithemba ngami ngeke ngiphile kodwa wayinikela amaphoyisa ambuza ukuthi uzokwazi ukunakekela lengane ibizaleke kanje ephezulu kwesimo esikanje. Lo gogo wakaCebe khulu uNomfula igama lakhe wangithatha wangivikela. 2002 kwakuthi uyashona yaqala impilo futhi yami yanzima ngoba ngase ngitshethe uma wami, but khona ilanga lapho ubhuti la khona ngathi ukhulu nje esezo ngawo 2002 but esezoshona ngingazi wathi wafika ngathi mina gogo khulu uphuma wami yabo sengithanda ukuqebuka nami emehlweni athi ngoba ngiyabona zonke ingane ziyako mabazo basebasha. Yes basebasha but ngiyibuza mina ngazalo gogo ngaka yabo because ngibuka ontanga bami mase bekhala beyako mabazo mina nginawo ma. Ukhulu ngimbuze khulu uphuma wami abize bonke abantu bakoCebe khulu abakacela ukuthi no nanga umqaphele ngibuza into kanje ngizoyithini lento ngizomtshela kanjani uyabo. Kwaba buhlungu ngoba ukhulu wangisusa eduze kwakhe ngaleso sikhathi ngayohlala esikhelehlieni khona ndawo kuthi esikhelehlieni ngale ngasentshanga lapho ngiyohlala kwindodakazi yakhe yena ukhulu esingasekho yona nayo izalo ukhulu umagcino wakhulu umacele lengimshoyo wangicosha. So ukhulu 2002 wabothi ayasekho right empilweni wangimuvisa ngayohlala naye indodakazi liyakhe. So mengimuvisa kanjalo kwaqala kwanzima kusafani phela ukhulu benginika uthando lokuthi yes kona ngiyabona mdala kodwa ngiyabothi akayangizali yabo. Ngimuve kanje ngithenje ngawo lothu ngimuva ngesikhelehleeni awuphelanga unyaka kanti ukhulu vele wesazi ukuthi uzohamba emhlabeni uNkulunkulu wesembiza. Ngifuna lapho ke futhi kwabanzima kakhulu ngoba impilo yami yaqala yashintsha indlela nami engiphila ngayo, but ke ngaqhubeka ngaphila nakhona la ngahlala khona esikhelehleeni uNkulunkulu wangivikela silehleli impilo iyaqhubeka yaphambili, but for isikhathi la khona ngeke ngamuva khona ngayi number 9. So sengimuva ke nge number 9 but impilo ibingekhulula ubuhlungu ekade nginabo bebumningi kakhulu bugcwele inhliziyo ukuthi angikhethelanga impilo ukuthi ngingabi nabazali futhi bashone kanje. Mangifike number 9 sengimuva khona esikhelehleeni ngiyohlala number 9 mangifika ngithola ukuthi ngino aunt ogula ngekhanda. U-aunt wakho ngqo udade wabo kaMa.
angifuni ukuqamba amanga kwababhlungu. There is a song engayenza noSigwili ngifunda u5 grade 7. Ngayenza ingoma album yami ethi Susuvalo Nkosi kimi. Because ngangizwa ubuhlungu enhlizweni yami. And nayi gospel ngiyithuzelanga ukucula igospel. Mningi ama-genre ngabe ngiyacula futhi ivoice yami i-vertical ngenza noma yini. Even maskani anything but ukucula kwami igospel Phumlani angiyikhethelanga kodwa ukucula igospel yiko kwakhetha mina. Ngenxa obuhlungu engangibhekene nabo lobo ukuthi ngibulawe abazali bami kanje and ngikhule ngihlala emzini abantu mase ngikhulile kanjalo ngithi sengifunda u5 ngithola ukuthi ngino-aunt ogulayo. Ingqondo yami imali yes wasala uney'nsumpa lemakhaleni uzobapha igama lakhe. Abantu futhi the time before bebulala laba bulala ukhulu u-aunt wengekho ngoba ugula ngekhanda wezulele ehambela indawo. Usethu yezwa ngakusasa umndeni wakho wonke usubhubhile. But ngibonga uNkulunkulu yonke le journey empilo yami ngoba ukube mhlambe lokakwenzakalanga ngaba ngiyena nomqapheli nguyena. So kungihamba ibanga elide futhi ngoba khona noma umsazi engaye ngakuona ngashare impilo yami whereby ngingena sengesenala ikha ngathola ithuba lokucula kanti ngizocula bafisa ukuthi bayizwe indaba yami ngasixoxa le story ngingena njengenala ikhaya kwangisiza ukuthi ngixoxe lesi story sami kulabantu ababekhona in that time ngakulisten to my story so ngaxoxa lempilo yami so ngagcina ngithola ikhaya bengenalo ikhaya ngasizwa umasipala ke weTheku ngokuthi wangakhela umxhaso lo mxhaso kuyiwona ke ngithi uNkulunkulu ngoba ngangifisa indawo sekhaya sekunzima ukuyithola but ngalwa ngabamba meeting mina futhi ngifunda u5 ngibamba meeting nenkosi ngimana nenkosi kanje fighting indawo yasekhaya ukuthi ayisekho ngifisa ukuthi ibuye but uNkulunkulu nangomusa wakhe ngahamba nje ngiyocula kanti ngizoxoxa impilo yami ngagcina selibuyile ikhaya nginawo ikhaya manje sengizakhele no round nami but ngalento ukuthi noma uAnt wami ngingahlali naye ngoba kwamanje angahlali naye ekhaya lami ngoba akekho umuntu ozomgada nami angakabi nawo unkosikazi but ukuba ne shelter it was most of things empilweni yami yangenza ukuthi ngibe nesibindi ngikwazi ukuthi impela ngiqhubeke ngiye phambili ngoba it's very painful whereby abantu bakutshela ukuthi akukhona kini la ziningi izinto ezingishayile empilweni kuningi okwenzakalile but uNkulunkulu ebeloke ehambe nami futhi uphumlani now asingeneni la ungena kanjani emculweni uzigcina usuyithola usuwina lapha kum competition eGospel ID yakumasipala weTheku ngiyathanda ukubonga kakhulu umasipala weTheku and ukuphakamisa igama la kuyinjabulo kumina ngoba ukube ukho umasipala weTheku ngabe bhuti namhlanje mhlambe nawe ungiboni ngabe angikho la ngikhona njengamanje ngithi uNkulunkulu awuvikela abaphathi bawo bonke uNkulunkulu may protect them benze ngenhliziyo kaNkulunkulu lento yokubheka amathalente endaweni zasemakhaya mina njengiqhamuka kwaXimba ungeke uyitshela ukuthi ungaba right uphume emakhaya endaweni ezidelelekile but we thank umasipala ngoba ubuhambele emakhaya ufuna amwenza ama competition lawa eGospel ID so nami ngaya kokuqala ngizokuvezela bhuti uphumlani lento competition le ngize ngayingenela kwesibili ngingenele kabili okuqala ngaya I go through top 10 but ngangaphuma position 1 position 2 position 3 ngangaphuma ngakhala bhuti uphumlani uma ngikhalisa ukuthi I have a voice I can sing why ngifikile ku top 10 yini kwenza ukuthi ngawini ngahamba ngalelizwe ethi hamba Gideon hamba ngamandla engikunike wona don't use another power mangihluleka ngakhala bhuti hayi ngifuna uqhama nginhlizwa yami abhlungu ngoba ngiyazanga mina ngifuna uqina uyithemba ngiyazi ukuthi khona into enganikona but it's a long kade ngazama mina ebhuti kade ngazama kodwa ibingilimaza lento ukuthi angifiki ngani ku destiny yami bakhona abanye ngiye ngishare stage nama video ngicula nabo Mqapheli nabo Jumbo nabo Squid ngine video ngicula noZazwe Joy Celebration ngibuye eNigeria ngibuye eSwazini sifiso ngcona ngibambisa award wa prophet phezulu kwempilo yami so lena ke yokuthi ngibe nayo lento engiphusha ukuthi angiye kuma competition ngayibuza umbuzo wodwa ukuthi what I have ethi I'm a gospel artist so umibuya le competition okwesibili ngingenele bhuti uphumlani mangingenela kanti uNkulunkulu sengikhombile ngathi ngingena kuma judge okokuqala athi we see siyakubona Mqapheli kwakhona kwakujaji uSisibusi ocula kuJoyous wathi Mqapheli siyakubona uyayifuna lento ngahlengezela inyembe ngani ngiyayifuna lento le ngiyayifuna lento it's been a long time wemba kubhlungu ukuthi ube kuJeni isikhathi esithi uhlangane nabantu abaright abadumile wenza izinto but wena yakhe impilo ayindawo it's very painful because yonke engilimaza kodwa kona konke khona into eleke ehlezi ithi Mqapheli you will make it nginale nto ehlezi noma ngabe abazali anginabo but into ade sihlezi ibusa kimi ukuthi I will make it uNkulunkulu esangiphila ithuba lokuthi ngiphile and engiphila ivoice engakayithathi ngizoqhubeka ngibekezela ngeke ngishaya ama shortcut ngempilo yami so abuyela amakhosini ngibuye futhi ayekuvele bonke abakhale bathi Mqapheli siyakubona uyidinga lento so kusuka nje ngiqale icompetition oqala and konke ngifike ngiyivezela kwicompetition yesibili uma ngifika ngithi ngiphethe ID yami kanti ngiphethe ID kaAnt ngithe mangifika na stable theater
lento ivezani iveza amandla kaNkuluNkulu whereby singathi ngeke ngisajika mangifika sengogcina vele the time ngizo audition so basho uthi hayi Mqapheli siyakubona and abantu base bebona benze example ngamparadise fight ngakhuleka kwangekho lula ngoba icompetition usungazi ukuthi wena uzowina sasutheni it was so tough but ngangimthemba uNkulunkulu at the same time ngikhuleka ngoba amandla amaningi engiwathola mina ngiwathola emthandazweni ayikho indawo engathi ngiguqa kuyona ngenziwe something but amandla amasemthandazweni noNkulunkulu engivikela so ngangena kanti ngizoshaya number 1 2022 last year so uNkulunkulu wahamba nami ke manje and ngiyabona nokusebenza nobhuti uthi na ngeke ngiqamba amanga sisebenza kahle kakhulu and ngiyafisa uNkulunkulu nami angithathe angiphushe ngiye phambili nakubalalele emakhaya kuyisifiso sami ukuthi ngiyafisa abantu abasebasha bazi ukuthi impilo ayiphele la noma ngabe uzalelwe endaweni engekho right i-background yakhe iyabheda uzala mhlamba abazali abanga afford but trust yourself you can make it noma ngabe kunjani kodwa ungakwazi ukunqoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu akehluleki uNkulunkulu othatha impaba ngezaleni ayihlalise namakhosi noma ngabe yini ekwehlulayo lithi iBhayibheli bengiyakumfuna uNkulunkulu ngimtshela indaba yami ngoba abantu bahlekisa ngathi abantu ingakho but ngikwazi ukuthi ngiphumuke noma ngabe umuntu uphume emakhaya but khona into engiphusha ukuthi noma ngabe kunjani kodwa ngiyafuna ukubona impilo yami ishintsha mina ngelinye ilanga nami drive my own car kodwa ngendlela right. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. This is the Adult Radio for the Young at Heart. We are in conversation with Mqapheli Ndlovu sharing his story nokuthi ufike kanjani ekuthi aza abe i-recording artist. Ngifuna sekwi ad break masibuya siyaqhubeka. You can send your questions to 065-933-7172. You can also call us live in studio ku 086-1010-300 086-1010-300 mafuna ukukhuluma noMqapheli siyabuya in a minute. Good morning Mega Grace Nation. Uprofet kwazi mama nuse Puma wema ayipuma wena usolunga yatela puti wasisi salunga Grace on Sunday on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. Igama lakho Mqapheli ngwaKaNdlovu. Ingoma yakhe ithi phuma esixukwini. Mafuna into zakho zilunge phuma esixukwini. Ngoba ezinye izinto zakho ziba nje ukuthi usesesixukwini kodwa mawuke waphuma esixukwini. Uzombona uNkulunkulu enza izinto ezinamandla. Mfowethu namandla nansi ngoma sitshele mfethu ngesikhathi usurecordile ingoma yakho usuwinile eThekwini warecorda manje ingoma yakhe sitshele wawuzizwa kanjani usubona ukuthi irecording yonke isiqediwe manje su ready nomculo wakho yonke into sihamba kahle ngendlela efanele. Ngijabule kakhulu but Phumlani because inhloso yami ngako konke lokho ukuthi umusic wami ufinyelele kubona bonke abantu abakhona
I South Africa kuphela but all over the place where la ufanele ufike khona kodwa into ebaleka kakhulu ngenjongo ngami ukuthi ngifisa abantu baphile ngalo music and ulethi ithemba ududuza umuntu osekhaya ngabe ulahlekelwe umndeni wakhe noma ngabe osebhlungwini ngabe ubuphi ubhlungu abhekana na but azizwe ebuyiselwa ithemba elapheka enhlizweni ngoba kahle kahle ngikunderstandile ukuthi mina inhloso yami ngomusic is to heal people ngifisa uNkulunkulu futhi naye lo moya awugcwalisa ukuthi where uma ngimile ngidumisa yena kwenzeke something kubantu abagula kubantu abanenkinga abanobhlungu obuhlukahlukene so iaim yami and ngajabula kakhulu mangibona sengilontsha and nobhuti uthi nawe bayisebenza na njengoba isikhona lezingoma ezu4 njengamanje silontshile lapha eThekwini eStable Theatre ngomhla ka2 so ngajabula kakhulu and wayekhona noantu wami lengimsho uzobaphi and ngambamba ngamveza because kufanele siyenzele lento engiyenzayo it's a reality kimi ukuthi angenzela abantu kahle kahle bhuti Phumlani ngenzela mina ukuthi ngelinye ilanga noma ngabe kunabantu esithi noma sihleli nabo noma kuthiwa akaphilile but kufanele sibaveze singabafihla abantu bakithi ngoba kunabantu abakhala umuntu eseshonile athi ukube kodwa uliyekile ithuba lokuthi umuntu akwenze saphila so ngimbonga uNkulunkulu ngempilo yami ukuthi ke njengamanje umusic wami ngiyabona ukuthi ngiyafisa futhi kuyisifiso sami ukuthi abantu bawu-download emakhaya and kuyisifiso sami ukuthi this year ngibuka mina engathi ngangena kuma Crown Gospel Award I feel in my spirit ukuthi abantu ukhona ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ongenzeke ebantwini uthe uNkulunkulu wena kuyenzeka ufohla njengamanzi amaningi ngikhuluma ukuphila phezulu kwempilo yami ngikhuluma ukuthi akho sathana ongavimba impilo yami wena okushile emaphakadeni impela kuyofezeka ngegama elinamandla so ukuthi uNkulunkulu ngiyafisa ngiphakamisa but kona konke ngingabaphakamela abantu lento engiyona ingenxa abantu futhi uNkulunkulu ngiyafisa asize sonke ngabe umuntu omusha usekhaya but wazi ukuthi noma ngabe yini leyifunayo mhlawumbe abantu abayibona ukuthi ngakusibenzela but wena kholelwa kuyona uNkulunkulu mhlawumbe iyona engakuthathi kube ngoba akuthina sonke sophumelela mhlawumbe ngokufunda noma ingani but kunamatalent uNkulunkulu asiphe wona angasithatha sibeke phambili nominate ma Crown this year khuleka uzala kuyimeka grace hallelujah sokwenza interview so nominatiwe futhi ubuye nayo iCrown ka2023 uzothola noma ikanjani mfethu sizovala ngenxa yesikhathi sitshele abantu ngathi ibona bakusize lo sebenze kanye nabo njengomsikhiphele izingoma zakhe ezu4 nokuthi zithini lezi ngoma zakho ezu4 oyikhiphile manje abantu engisebenze nabo nje shuthi mhlawumbe angazi nomusho kwijeni yami kodwa kuyona lesi ngisho nje kulomsebenzi wakho kulomsebenzi yes uyena uthi na estudio sesebenza nomfowethu ulwazi Mngomezulu okuyena ukuthi intinki nopho la sebenza na uBhuthina but okuhle kakhulu there is song engenze noBhuthina enamandla kakhulu okungijabulisayo uBhuthina ngibhalelele naye ingoma ezu3 nami ngabhala ezami and lena esingiculayo naye ibhalwe yimina okungijabulisa kakhulu nami ukuthi uyafisa na ukungibona ngiphakama and kuyangijabulisa kakhulu kodwa ngiyabonga nje kakhulu kubona bonke abantu abangilekelele umasipala kakhulu because ukuba ngiwinanga ngabe yonke lento yami ayenzele ngaba ngikho nala ngikhona but umasipala ithuki igxathe elikhulu empilweni yami ukuthi Mqapheli aye phambili so ngiyabonga nokuwina kube kuhle kakhulu enhlizweni yami ngiyabona ukuthi I'm going far khona la ngiyakhona khona into ezoshintsha nokuzala kwami kwivuma ngiyacabanga ukuthi impilo yami ngeke ifane abantu abangilalela emakhaya because ngiyafisa nami ukuthi ngihambe ngicula ngiphusha italent lami la bengidinga khona I can come ngena sitshela ukuthi ke ingoma zakho lezo ikhiphile mabe funa ukuyilalela abantu bayithola kuphi kanjani zikhona nje kona wonke kulezi ndawo lezi dance music la online you can Spotify everywhere izifakiwe njengamanje but ngiyabathembisa abalaleli ukuthi makuphela lenyanga izobe isikhona yonke album because sesiqedile wona ukuthi azakangeni zonke bekusangenele 4 so ngiyabathembisa abalaleli ngiyabacela nje bangilalele bayithenge bayidownload everywhere Mqapheli wakandlovu kuyogcina uThixo abantu noma ngathi basho ngenye indlela ngempilo yakho but uNkulunkulu akabuki lento eshiwa abantu angazi bathini ngawe kodwa ngizothi kuyogcina uThixo angazi bakusebenzisela miphi imithi angazi bathini mebekubuka bathi mhlambe ngeke ukwazi ukwenza but I want to say to you kuyogcina uThixo ngempilo yami abantu babuka isahluleki kodwa izulu libona umnqobi igama lakho Mqapheli Ndlovu mfowethu siyabonga kakhulu sipha ama contact details mawunankinga nawo noma ukuthi ku Facebook sikuthola kuphi ku social media sikuthola kuphi bese siyakudedela ngoba baningi abantu abafunayo bathumela ama message ku WhatsApp ngikwazi ukwafunda ngenxa yesikhathi kodwa sitshele ukuthi masikudinga sikuthola kanjani baba ngiba ufuma ungidinga inamba yami ithi 06999 08
445 angiphinde futhi umqapheli ithi 06999 08445 on Facebook ngumqapheli ngwakaNdlovu Instagram umqapheli Ndlovu so nje ngiyojabula kakhulu balalele emakhaya ngiyafisa uNkulunkulu anivikele lokho kufisa ngempilo yakho ngicela ungalilahli ithemba la ukhona noma ngabe yipi into oyibonayo empilweni engenzeki don't forget ngicela sibe nethemba uma siphila emhlabeni kumele sibe nethemba lokuthi ngelinye ilanga khona okuyokwenzeka if ungesenalo ithemba kusho ukuthi lokho awusaphila emhlabeni ufila uhamba so ngiyacela ukuvuselela ithemba ukuthi ungayibukeli phansi noma ngenzeki lutho manje you will make it ngiyabonga kakhulu umqapheli Ndlovu ngiyabonga kakhulu bhuti Thank you very much for your time namhlanje igama lakho umqapheli ngwakaNdlovu keep ingoma namandla ethi kuyogcina uThixo powerful song indeed uNkulunkulu umgcobile umphathisa into enamandla